I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas ćemo da igramo Skype PvP na Jitter Networku. I da, ajmo sad da uzmemo iz PV1 neke stvari. Inače da, koga interesuje koji IP servera imate u opisu, tako da možete da skinete. Da skinete, what the fuck, ne trebate da skinite, nego trebate samo da stavite server u vaš server list i to je to. Da, u ovoj epizodi sam htio malo više da pričam, znači ajmo do kraja godine 150 subova, jer ajmo da probamo, to je neki cilj i zašto, kako me ubio, what the fuck, nemam pojma ljudi, ali ne mogu se skoncentrišem, sad ne mogu da umrem, fuck. Moram spawn, a ne mogu, moram da umrem. Umreću kad tad, ali evo ga. Znači da ljudi, sad kad smo se vratili sa snimanjem, snimat ćemo sa Bandicamom ovih nekih prvih 10 videa. A eto kad snimamo onako daily upload, skinit ću neki drugi program za snimanje. Sad je za sad Bandicam i to je to. Da ljudi, kako vam se čini novi skin? Znači super je, ja neću da vam pokažem nikako, ako nađete negdje, bravo za vas, ali ja neću da vam pokažem, da me ne targetujete na serveru. Ne mogu sad jer likovi će Cloud Hunter, what the fuck. A da, ja šta radim, jebote. Nije bitno. Uglavnom, da ljudi, inače možete pisati neka pitanja na Instagramu, znači pratite Instagram i sve će biti jasno, tako da bit će super i pratite moj Instagram, zapratite me i pratite me tamo i sve će. Leti lik, snimljeno. Ajde vidite mi nik, boli me. Ako me targetujete, da znate da ću promijeniti nik i neću da snimam sa tim nikom, tako da. Mislim, targetujete me, znam, to je... Snimam za JT. Drop party na spawnu, svi spawn. Nemaš ni 21, 101. XD. What the fuck? Ajmo u kuću da, super. Ajmo sad na spawnu, imamo drop party, tako da. Tu smo. Znači, em ga banovala konzola, em ga Matthew banu. What the fuck? Ghost, hoće bit dropa. Hoće bit dropa. Nisi, hoće. Ajde, skinut ćemo armor. Inače da ljudi, očekujte ovu ili sljedeću nedelju, najvjerovatnije sljedeću sedmicu, imate svaki dan po jedan UHC epizoda, tako da po jednu epizodu svaki dan. I da, snimao sam jedan UHC, bio je kvalitetan. Znači dosta je bio dobar i ajde više snimam
Ajde više snima. Klip brže. Mateu. Šta je? Uroš, reci. Svi imate pozdrav. Evo sve, evo pozdrav za sve, za Ksentala, za Uroša, za Benjamina, za XNMZ, Aku Ilaj, Lord 2004. Ghost Storm i Mateu. Tako da eto. Svi imate pozdrav. Aj mi kaže, ajde odo ja. Šta je? Evo tebi itemi svi. Daj mi lik za epizodu. Daj meni ba, ja snimam. Pozdrav za Aquila. Aquilai. Mateu, beži. Daj mi lik stvari. Nemo, Mateu. To, dao mi sve stvari lik. Tocare. Tocare. Ljudi. Koji je kao ovo jebote. Inače da samo da namestim nešto pa se vraćam. Znači evo ga ljudi, vratili smo se. Vidjeli ste glitch kako mi je glitchalo. MSG Ghost jel ima još ili to je to. Znači ljudi, kupio sam mehaničku ako vam nisam rekao i super je. Jel ima li još? Znači da ljudi, igrat ćemo je sume da stignemo do tih. Ti nemaš, šalim se, nema umro sam. JBG. Znači to je to, sad ćemo uzmemo od PV1 jedan gol nepu, pojedemo ga. Ali koja je fora, brate. Znači, svi čuli da za epizodu da ove stvari i svi pozaj je to snimam. What the fuck? Aj, evo ga, Jole. Dođi, Jole, da ti, ajde, ne može ti. Ne daj mi da ti, ne može. FFA sam. Jebi ga, Jole, znači FFA sam. Tako, aj sad progovori. Dobar. Znači ljudi, to je bilo to od ove epizode. Ja se nadam da vam se svidjela. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj. Pozdrav!